Русия Кара деңиз донанмасынын калымтыларыны корчаламак үчүн Yollar Кыдырам Ингилтера истихбаратынын эр күн япкан анализлерине көрө, анен бул себептен рус кемелери булунганлары лиманлардан чыкмай. Російський ВМФ швидше за все вдався до обмеження своїх операцій східною частиною Чорного моря, оскільки його втрати зростають. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, Російське Міністерство оборони було змушено активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі. Кара деңиз донанмасыны корчаламак чабаларыны тешкермек үчүн ишгал этилген Кырымга Русия мудафа назиры Сергей Шойгу келип чыкты. Бирлешик Краллыкта эминлер Шойгу күндүз ве кече деңиз дронларынын ужумлерине каршы жооп бермек үчүн идманлар япылмасы талиматларыны берди. Бунян берабер Шойгу кемелерде буюк калибрле едек силак коюлмасына эмир берди. То, что касается атаки днем, ночью, что мы в любую погоду смотрели, что все экипажи были готовы. Кара деңизде ФСБ сыңгыржы кубетлеринин чоклашмасы акта Владимир Путин де билдирген эди. Ама Иран бир тавсиятларына арбийжинайчы Путин ачыкламады. Бунян берабер Кара деңиз донанмасынын не себептен шымды бойле корчаланганын да билдирмеди. И дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря. Сергей Шойгу yüksek калибрлы силахларны кемелерде ерлештирилмеси эмирини буюк ве айлануу кабилеттери олмаганы үчүн Украина истихбаратынын чабик экипажсыз кайыкларындан корчалап уламаганы себебинден берди. Bundan да кайры кеченлери Ивановец кайыгына балабан чыкарма кемиси Цезарь Куников и Сергей Котов тефтиш кемисине япылган ужумлерде Украина истихбараты Магура деңиз дронларынын бирликтерин колланды. В принципі, в навчальних центрах мають бути відповідні полігони. Тобто ці елементи відпрацьовуються ще в процесі підготовки взагалі моряків. Ми можемо помітити, що вони застосовують стрілецьку зброю, фактично кулемети, ручні автомати так само, тому що при такій відстані, такі цілі, фактично цей корабель відбити не може бортовим озброєнням. Тому що просто не розрахований, побудований він ще за часів СРСР. Не було тоді таких загроз. Дмитро Платончук дегенине көрө, руслар Кара деңиз акваториясыны тамамыйла терк этип оламай, бул себептен кемелеринин корчаламак жоллорун кыдыралар. Кайд этмели ки соңку 2 жыл дебамында Украина мудафа кубетлери Русия Кара деңиз донанмасынын 3-чы кысмыны жок этти. Тек бул сене Украина баш истихбаратынын Магура В5 экипажсыз кайыклары 3 балабан кемини батырды. Тефтиш кемиси Сергей Котов Керич богазында 5 март күнү тамамыйла жок этилгенинден соңра душман донанмасы Кара деңизге bir kere bile çıkmadı. Rus kuvvetçileri saylav bülteninde cenkке karşı mesajı sebebinden Akyar sakinini tuttu. 18 yaşındaki Ilya işgalciler tarafından teşkil etilgen kanunsuz saylavlarga keldi. Ama şimdi prezident makamında olgan kişiге yerine sözde saylav komissiyanın azaları sandıkka bırakılgan bültende bir yazı kordiler. Cenkке yok, Ukraynaga barışık. Kanunsuz saylav noktasının çalışanları gençinin narazılığı sebebinden şamata kopardı. O yerge tezden işgalci taqiqi operativ группа ve cemiyet nizamını korçalав boyunca idareci'nin işgalci muavini kelip çıktı. İlyanı tapıp tuttular. Rus matbuatı Astra bildirgenine göre işgalci kuvvetçiler oğlanı Rus ordusuna akaretlegeninde kabatlamaga planlaştıram. Kırımның işgalci hakimiyeti Игорь Коломойский'nin 881 milyon ruble fiyatında olgan pansionatını çekip almaga istey. Taqiqat altında bulungan Ukraina iş adamının Aluştanın Kara dеңiz yağlarındaki Kırım malını fake milletleştirmeden sonra satışqa çıkardılar. Rekreasyon kompleksi Lazur yalısı bitmegen inşaat dep kaydetilgen. Keçken asırının 70. yıllarında bu pansionatka partiya siyasi elitalarını ketiriyediler. Satışqa da 59.000 kvadrat metrlik
метрлік топрақ аразisi 52 бина, олар сырасында 300 ерлік ратлық комплексы, меморий комплекс, Ашқане, Қапалы Ялдав бассейні ве Яз кинотеатры бар. Ишгалжи акимиет сөзде аукционы 18 апрельге илян етті. Бойсе Ишгалжи Малве Қырымның топрақ мұнасебетлері бойынша назирлікнің тақдим еткені невбеттекі лот. Партенит ялысында Авропа ратлық меркезі. Оны да кечкен сене Игорь Коломонскийнен бағлы олған инсанларының елінден чекеп алдылар. 9000 квадрат метрлік меркезден ғайры бұл лотқа да 37 ноқта кірді. Бұл ратлық меркезі янында ерлішкен диварлар, чалышанлар үшін ятақхане ве атта сух спорт чешлері үшін меркез. Бүтін комплекс үшін Ишгалжилер 450 миллион рублей істейді. Описали, опечатали и все. Угу. А до этого он работал, да, и посетителей принимал, и все? Ну, в прошлом сезоне, да, говорят, тут же хозяин был другой, а потом хозяин якобы, по слухам, перед Новым годом умер, и все. Буюк женг башлағанындан берлі Сергей Аксеновның дәрежелігіндегі Қырымның Ишгалжи акимияты Украина ватандашларының мал-мүлкіні чекеп алмаға башлады. Умумен алғанда 2022 сенесі күзден башлап Ишгалжилер 750 ноқтаны чекеп алып миллетлештірділер. Бұлар сырасында Ерже София Ротарының Ялтыдаки Вилла София ратлы ханесі, Динамо Киев футбол клубының кефе янындаки базасы, Ринат Ахметовның муэсилерінің биналары ве атта Ахмеджитеки милли межес офисы бинасы бар. Ялан аукционларны Украина президентінің өмір арқадашына айт Ялтыдаки дайресі тачландырды. Оны Санкт-Петербург Москва полисінің өмір арқадашына 44 миллион рублеге саттылар.